thobela ke a le lotšha ke a le tamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena weekly predictions molaetša wa beke re korona tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang ke na le the 3 of cups ke na le the page of cups ka buša ba le the 2 of cups molaetša ile gore wa tšwelela mo king ba bolela ka ntho le gore e ka ba setse diragetše goba ntho le gore e ka nna ya diragala this week mo ileng gore go na le ntho le gore e diragetše goba ya diragala ntho le gore e tlo koša pelo bohloko mo ileng gore go na le motho le gore sala o dira something and motho ke motho le gore wena o be o mo trusta ka pelo le moya but o tlo bona the true colors tša motho gore motho ke motho wa mohuta mang ba re yona ntho ene we e diragetšego maybe ka ba ile o koša pelo bohloko a kere mara yona ba go encourage gore o se ka kgotšela gore that thing e o dira gore wena o se ka tla o sa trusta le batho ba bangwe ba re what happened a be a lesson mo go wena e be a lesson ba re gantši ge re kwele pelo bohloko go na le ditsela tše le gore re ke re live ka tšona gore a kgotšela gore o ke tsebatša bohloko bola ene ka nako nngwe ke mo ile gore re thoma go dira di-mistakes gona ka ra bophelo ra make the wrong decisions ba bangwe motho a kwele pelo bohloko then o thoma go resorta go eng go ja too much o kgotšela gore kore ge pela ile bohloko then o thoma kore ga o sa tlhokomela mmele wa gago ga o sa le healthy o thoma go ja bošaedi o ja dijo tše e leng gore ga di a tshwanela o ja ka tsela e leng gore di-chakras tša di a blockega kundalini e a blockega and then go thoma ba le malwetši mo mmeleng wa gago malwetši le gore a baka keng dijo tšela o di jago and then le pelo ile a phela ile bohloko o tshwere ke stress o le anxious o nagana too much and then di feletša di khosa malwetši mo mmeleng wa gago gore o tlo checka malwetši mo mmeleng wa gago wa bona rena malwetši a e ka ba ile gore a khosa keng ba re go na le ntho le gore you are addicted to it addiction e tlišitše keng ke go kwata motho le gore o ile a go kgopiša wena feletša ba addicted to some other things kore ya o ja ke an example addiction di a fapana ba bangwe motho o resorta to go nwa too much a thoma o nwa jala kudu ba bangwe motho o thoma go fola sekerete too much kore o se fola gafetša akere ba bangwe e ka ba taba tša di-drugs jwale le jwalo kore addiction ya fapana ba bangwe addiction e ka ba ela ya go kore motho a se tša kwatile ke ntho la gore o ba le mokgwa wa go rogana go ba le dintwa go lwena motswadi setse o kwatišitše ke tšedi o kwatišitšeng go fitlha ka gae and then o thoma o roga bana o thoma o tšeatšea bana ba re o tlo di tlhokomela dilo tšona tše o tlo lebelela rona wena addiction ao ke eng and then wa checka gorena addiction e tlišitše ke eng akere ke o kwata akere ke pelo bohloko ka mokgola motho ola o be go mo trusta a o kgopitšeng ka gona motho e ka ba le motho e le gore sala ba ka ra relationship le yena goba o sa le ka ra relationship le yena ntho e ka ba motho e le gore maybe ke mogwera wa gago goba someone e le gore sala wa bereka le yena goba a family member someone e le gore wena bo mo trusta ba re this addiction e tliša ke eng ke mokgola wa gore wena kore o nyaka gore batho ba o accept because someone o hetile then o thoma go resorta to dilo tše le gore ga se dilo tša maleba ga se maphelo a mabotse e le ka wena o ipotša gore you want to be accepted ba re tlogela go care too much gore na batho ba ba reng ka wena
go dira dilo tša gago o tseba gore ke dira dilo tše le gore they are moral things, ke dilo tše di botse. A ke re tlogela go checka gore na batho ba ba reng ka wena, tlogela go checka gore na batho ba ba reng ka tumelo ya gago, as long wena o tseba gore wena dilo tše di dirang ke the right things. O se ka kgotsa o dira dilo le ntho ya re o nyaka gore batho ba go accept. Wena ke accept ka mokgoleng ka gona, ke thate ka mokgoleng ka gona, and then o tsebe gore ka nako ye nngwe ge re kopana le mathata ka ra bophelo, ka nako nngwe ge re kwa diphiri tšeowe tša gore koša pele bohloko, ka nako nngwe those things they are meant to happen, di swanetše di diragale. Why di swanetše di diragale lo tše tša gore koša pele bohloko? Ka baka la gore ke lesson, ka mokgwa le gore swanetše re lene gona, ke lesson ya bophelo ba gago gore o grow spiritually. Maybe you need to go through those things gore o ke thate wena ka boswena, o tsebe o ke thata, o ke peye pele, you need to go through those things. Ke a lesson, and ebile ya o thuša le gore kgone o tseba gore ga se mang le mang ba ile gore ba faithful, ga se mang le mang ba ile gore ba na le dipedi tše di botse, ga se mang le mang ba ile gore ba go rata ka nnete. That is why e le a lesson. Ke lesson ya goreng ke protecte ka mehla. Go ena le batho ba bangwe o bolela, e ba careful ka dilo o di bolelago. Go ena le batho ba bangwe o tšea maele mo go bona, e ba careful ka maele a khele gore wa tšea mo go bona. Checka gore na maele a ke maele a le gore a tlo mphediša na, goba ke maele a khele gore a tlo nkwetša ka re ga molete na. Ke dilo tše le gore swantše o di checke. That is why ba re it's a lesson. O tlo thaba this week because whatever ile gore e bego e go kgopiša o koša pele bohloko, those grudges di a fela ka se sebaka, di a fela ka se sebaka. Ene mangelo a ba buša ba re tseba gore gona batho bantši ba ile gore ba go rata mo lefaseng. You are loved and wanted, you are respected. Ka ka la re wena ka mokgwa wena bopilweng ka gona o se bopiwa sa go respectiwa, ene gona batho bantši ba ile gore ba go respecta. So di addiction tšewe kgaogana le tšona ka gore ka tšona ke tšona di dirang gore batho ba bangwe ba sa tle ba sa go lebelela gabotse, batho ba sa tle ba sa go hlompha. Ba re o se ke wa kgatlhiša manaba, ka the more we were addicted ka those things, ke the more manaba a gago ba thakgalang gona, ba re ke nnete re mokgonne. So o tlo spenda some time le batho ba ile gore ba go rata, batho ba ile gore wena wa ba rata, and go na le dilo tše le tlo di bolela mmogo, le tlo share di experiences, le tlo share di knowledge, le tlo rutana se sengwe. Gape ka ba le the 10 of swords, ka ba le the hermit, ka ba le the high priestess, ka ba le the moon. Ba re gona di spirit se le se tlo tšwelela gape gona mo bekeng. A kere kore ntho e ka ba ile ntho e la gore someone o dirile something and then a se go botša a gomola. Mohlomong go gomola ga motho e be ntho la gore o ba le ka go protector, goba motho o ba sa tsona a ka go tla ka kae. And then ba re ka la gore wena you are going to learn from the dilo tše di diragetseng at the past. Go tlo kwa taba yeke e ka snap ya go tshwenya kudu mo moyeng, o ka snap wa kwata goba wa kwatela this person. Ka baka la gore ba re ke one of the lessons tše le wena o swantše o di lene. Ba re tseba gore o growe spiritually o swanetše o bone dilo exactly ka mokgwa dileng ka gona, o bone dilo in black and white. Go ka kgotšela gore wena o kgone bona dilo in black and white, o no bona dilo di no tshwana. Then ba re tseba gore go ra gore wena o sa le kgole, moya o sa le kgole, leeto la o sa le le telele, up to so far a ona ntho o setse o ilenile. So ka nako o kopana le mathata because ke ka mokgwa le gore re signile contract ka gona ya bophelo bo re phelangane jwalo, ka baka la gore ke mo ile gore re swanetše re growe gona, re swanetše re lene gona. Go ka kgotšele gore ka ra bophelo ke na le everything ke nyakang, ke na le ntlo e kgolo, ke na le dikoloi, ke na le ditšhelete ka moka tše ke di nyakang tša lefase. Go na le mokgwa gore o tlo kgotšele gore ke ba motho le mo selfish, ga ke kgone go respect batho ba bangwe because nna ke na le everything.
instead ke expecta gore batho ba e be bona ba respecta ga ke kgone go tseba gore motho ko mogolo motho ko monnyane ka baka la gore ntho ba reng ke respecta ke tsebe a ke kgone go tseba gore batho ba sokola ka baka la gore nna ke na le everything and ntho ngwe apa khotse gore ga ke tsebe gore ke santse ke rapele ka baka la gore nna ke na le everything so kana nako ngwe go fela re tlhoka something re tlhoka tšhelete ya go reka borotho re tlhoka tšhelete ya go reka dikoloi ke ka baka la gore modimo wa leka gore a ding a re humble kore re be batho ko re be le botho rena ka boserena gore tle re kgone go tlo direng go tlo tlhompha batho ba bangwe re kgona go kera ka batho ba bangwe badimo ga ba bolela badimo ba le go moganyeng ba re ka nako ya bona e be le bona community e leng gore they care about each other ba be ba ngathelana se bana go le sona motho le mongwe o ba ka sije batho ba mo lebeletse go ba batho ba tshwere ke tlala whatever they have ba share ka moka together ba ija mmogo ba ngathelana so that is why la ka ntse ka ra phlobane jalo ka nako ngwe khotse lore go na le batho ba bang goba ka nako ngwe khotse lore re ke khwetsa re sena selo ka baka la ke ka mokgweleng gore re swanetse re gore re grow spiritually ka gona ntwe kgolo e re itletse mo lefaseng le ke go grow spiritually go tlhwekisha our soul go protector our soul ke gore re make sure ya gore our star is always shining it's ke aba tainted with darkness so gantši motho a na le everything o na le go lebala gore kana gona batho ba bang ga bana selo goba motho a lebala gore kana ge ke le mo ke leetong ene leeto la ka le sa tlo fela there will be a time mo ile gore ke tlo sepela mo lefaseng leke a na moya wa ka o ready na a na moya wa ka o tla kgona go ya into the light na so ka nako ngwe ge modimo wa bona o itswa tseleng wa go bušetša a go bušetša jwang ka gore o kopane le mathatanyana mo bophelong then o kgone go boela morago ka gore ge re na le everything ditšhelete dilo tše ka mokana tšona re feleletša re sa tseba thapelo re feleletša re sa ba le botho re feleletša re sa respecta batho ba bangwe re tlo pointa thong ka menwana ra ba tswafa ka baka la re bona ga bana dilo tše la rena go le tšona re lebetse gore kana ke bophelo ka mokgoboleng ka gona re ka selekane re le batho so ba re ba tlo tšwela pele ka go guida mangelo a gago ba tla phela ba etla go wena through ditoro intuition division jwalo le jwalo ba tla tšwela pele ka go guida ntho kgolo ye le gore ba bolela le wena ba re ke ithute go theeletša molaetšo wa bona ga ba bolela le wena ke ithute go rapela ke ithute go tlhwekiša moya wa gago ke ithute go phela le batho ba bangwe ba sa tšwela pele ba sa re beke tlo ba beke e botse ka raphelo ba gago mathata ka mokana a tlo fela o se ka kgwetša o phela ka go lla o se ka phela ka go balabala mathata a tlo fela o tlo thaba go na le batho ba ile gore ba tla romiwa ba roma ke mangelo a gago ba romela mo go wena batho ba ile gore ba tla go thuša ka tše ba santse ba go thuša ka tšona ba re tseba gore ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona o ka noma o ena le mathata a ditšhelete o ena le dikoloto tše dintšhi o phela tshwere ke stress ba re o se ka wa tshwara ke stress le gatete ka gore dikoloto tšeo di sa tlo fela that's another way of learning ke ngwe ntho e le gore wena o swantse go thute yona o tsebe gore le go feditše dikoloto tšeke the next time then go se no tšwa ka re ga tšona completely ga o sa boelela ke another lesson dikoloto tšewe ka ba le the 4 of the sacred circles in reversal ka ba le the sun ka ba le the wheel of fortune ba re ka nako ngwe o ka kgwetšela gore o ba le mogolonyo ka go latlhela toulo o bona o ka re wa šoma mara dilo ga di tlhakane o leka o phusha mara a go berekege o leka o dia di-business mara ga di flourish o leka o bereka ka thata mara tšhelete ga e be gona
ba re ko dumela mo epathutse a go lekhumo le le tswa go gaufi ba re tseba gore ba gare ba lebeletše matlhatse le matlhogonolo a tlotla mo go wena dilo tše di botse di tlotla mo go wena ba re ka mokana a rena mo lefaseng a re atlela dilo tša go tshwana re ka no ba re le one thing according to the universe mare o mongwe le mongwe na le purpose ya gagwe go na batho ba le gore ba rula ke the material things the material world go ba le ba ile gore total ga ba rule ke the material world ka buša gape ka ba le the prince of swords ka ba le the eight of swords ka ba le the seven of swords ba buša ba re this week le gona o ka no kopana le mathatanyana a maitseng a se mathata mantši kore ka no ba batho ba mmala ba ile gore ba ka no ba mohlomongwe ba no le ka no tsoša ntwa megabaru mo go wena go ba ebile o setse o fetile ka re ga yona tlhakatlhakano yeuwe di-challenges tše di itseng tše le gore maybe di ka amana le mošomo wa gago di ka amana le your creative ideas ditalente tša gago business ya gago career ya gago jwale le jwalo ba re tseba gore o ile o fenya manaba a gago ba re o ile a fenya gwa tšwelela a great grandmother a feminine figure a re yena o fa maatla a go lwantšha manaba a gago ene le wena this week o tlo bona ka matlho a mabedi gore manaba a gago wa fenya o tlo kwa ga ba etla mo go wena ba etla ba fafatla ba etla ba tshwarega ka bosobona gore motho a tshwarega ka molomo o tlo bona le wena ene le wena o tlo bona di-rewards tše le gore wa di hwetša ka ra bophelo tša go bontšha gore wena dilo tša go di sepela ga botse ba re yes ka nako ngwe o ka fila stuck o fila o ka re dilo tša gago di eme dilo tša gago di sepele o fila very very stuck akere ba re ke some of di-lessons tše le go swantse o di lene akere ba re apply your mind o se ka kgotše ntho la gore wena ka metlha every little problem ye o nang le yona o kitimela kae o nyaka maele ba re ba o file the wisdom the power to think the power to make decisions ke ithute o applya those gifts ke mpho go tseba o solva di-problems ke mpho gore ge o kopane le mathata goba o le ka re ga di-arguments o di solve ga botlhale ga boleta ba bantši ge re setse re le ka ra di-arguments re ke hwetša re le ka re ga tšona re a kwata ra tlalelana ra rogana ra dirang ba re nako tše dingwe e ba botlhale just be calm ka no ba calm fela wa se bolele too much o fenya manaba a gago ba dula fase ba ipotšiša gore na a na mothola o nagana eng a na mothola o plana eng ba thoma go ba worried ga ba sa kgona go concentrate mo dilong tša bona mo maphelong a bona ka o ka la re ba worried ka wena rona wena o nagana eng wena o plana eng mara o ka kgwetša o bolela too much then ba se ba tseba gore ba kry all the information ebile ba kgona go planela batho go kgomotše ga ba tsebe ba thuthumela ga ba go bona ka ba le the one of staves ka ba le the lovers ka buša ka ba le the seven of staves ba sa tšwela pele ba re ko dumela mo epathutse a go lekhumo le le tšwa go gaufi ka nako ngwe o se ka ba le mokgolo o duma dilo tša batho ba bangwe ga o tsebe gore na makhumo a bona ba hweditše jwang ga o tsebe gore na ke eng dilo tše ba di dirile gore ba hwetše makhumo a uwe ga o tsebe gore na makhumo a bona ba hweditše ka tsela ya maleba goba go na le dibi tše le gore ba di dirile na ba re this week o ka hwetša o le on a crossroad kore nka no re mo e leng gore o swanetše o make a decision o swanetše o make a decision ka pela ba re e ba ready o se ka ba confused make the right decision ba re when coming to mebereko o ka hwetša o le busy too much this week kore o le busy ka taba tša mebereko maybe mo berekang gona go busy too much goba ka re ga business ya gago dilo di sepela ka speed go busy so e ba flexible o kgone o šoma ka tsela maleba ka baka la gore go ba busy mowe ke mo e leng gore lekhumo la gago le tšwa gona dimpho tša gago di tšwa gona tšhelete ya gago e tšwa gona ba re more creative ideas di tla ba gona
ka nako nngwe o ka kgwetša ebile kore o ena le idea tša go expanda your business goba motlho mongwe o tlalela ke di-ideas tša gore maybe o trainele something, a certain course goba type of training, whatever it is. E ka ba something to do with art, e ka ba something kore anything. Ba re ge o ekwa o ena le those ideas ke tšona di-creative ideas, go for them, o seke wa ba le go nyatša ka gore one day di tlo go thuša dilo tšeue ke mo e le gore dimpho tša gago di tla tšwa gona. Ke yona reading ya rena this week, a re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga.